gutunga Yesu birahenze kuruta kugira abana 10 barangije za kaminuza bose bakora. Ba Daniel bari impunzi kubarusha, ibo ntibari impunzi nkizi kuko umwigenga, ibo bari barabafashe mateko ngo barangize, banga guhemukira Imana, banga kwiyanduza kugeza bamenyekanishije Imana yabo. Ariko wowe uri mu kubunga n'amasafuriya n'amasahani ukayahurukana muri Kenya. Ivuze sha ivuze sukanda ku mato ibintu byose byabaye umweru, nta kintu na kimwe kirabura kikibaho. Hasi n'umweru, ibibambaza umweru, ay ma televiziyo, abakecuru basigaye bazi za remote, bazi ibintu byose barabizi. Tasente amawombi gusa tukegamira ku birago, imbaraga sazazi dutondagira, ukazugira ucyo ugafata urushigwa imbaraga sa, ariko tukuzuzwa Yesu akavuga. Ariko yemewe ariko wewe warisize ngo uruhe, wari igikarura ruhu bizobe. Icyo dukeneye ni maturite mu buryo bwo kumva Imana, hanyuma tukamenya ko ubutabazi bwacu nta handi buva, icyubahiro cyacu nta handi kiva, autorite yacu nta handi iva. Umuntu wese yishakira mu mafaranga no gukomera ntayo uzoba. Oya ngaho mukomanya amashushango. Kandi mu bintu bitazabibera abe n'abashangu kuva na ruguru bagazagaza amasaha y'umugoroba akagira ubukuba akazarimbura ibirimbo. Umuntu ushangutse amasaha ya nimugoroba mukama muheba, ukamuheba ugahebura, ntaba ari umuntu wina. Dukomere Imana amashimeshi cyane. Hallelujah. Turambure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi, Zaburi 121 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Zaburi y'ijana ibice 121 umurongo n'uwa mbere n'uwa kabiri. Mba twahageze twese tuvuge ngo amina. Reka dusome mu izina ry'Umwami Yesu. Bibiliya iravuze ngo nduburira amaso yanje ku misozi, gutabarwa kwanje kuzava he? Gutabarwa kwanje kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Arufite Bibiliya ijambo ry'Imana? Haru yifite uri hafi aje gusoma ntambutsa irishimwe. Turashima Imana kuko yongeye kuduha umwanya mwiza wo kuba hano muri iki giterane igitaramo c'abayumbe. Turi kumwe n'umuyobozi w'abayumbe hano muri Kenya, turi kumwe n'abayumbe bose baje kudutaramira. Hari igihe tuvuga gutyo bamwe bakama bishira ko mu gihumba, nta muntu utari umuyumbe hano, gusa wewe wenyine wo kwikuramo, kandi wikuyemo batamufashe ku ngufu ngo baje kumutiri inyuma iriya y'igipangu, ibyo biba bimureba. Ariko icyatumye muze ni ukugira ngo mutubere umugisha natwe tubabere uwundi. Bayobozi b'abanyamasengesho bari hano hamwe n'abantu bose mukorana, mwateguye iki gitaramo, natwe tukemera kubana namwe. Imana yo mw'ijuru ibahe umugisha kandi bagirire neza. Amen. Ndashima Imana kubwo kubana n'abashumba batandukanye, harimo ababyeyi bacu bamwe twari tugize igihe kirekire tutabonana, twagiye tubana mu bihe bitandukanye kubera izi mpinduka nyine zagiye ziba zibihe, abantu bagatinda kubonana.
ariko kuba duhuye turabakiriye. Bakozi b'Imana, Imana ibaha umugisha kandi Imana y'ubuntu ibakomereze mu mbaraga zayo. Amen. Vuze gutyo kubera yuko ko ndabona ko ndacishamwe amaso nkabona birabanje benshi, nkabona sinovuga umuntu n'izina noja gutinda, ariko Imana ibagirire neza. Wahageze ninde wahageze ngaho makanga ngaho soma numve sina zankunda gukoresha Bibiliya zitandukanye, soma ucyo twumve. Aha, kuzava he? Amen. Amaso yanje nyahanze ku misozi. Ahangaho Bibiliya iyi ngiyi yavuze ngo nduburira amaso yanje hehe? Ku misozi. Gutabagwa kwanje kuzava he? Gutabagwa kwanje kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Kubera umwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi mu minota baduhaye turayubahiriza. Tumara dusubirega kandi senge. Twaje ino turi kumwe na timu y'abanyamasengesho tuvuye Kampala tuje gutarama. Cyo cyatuzanye turazana, turi kumwe n'umuyobozi wacu President Andri Soko, niwe tuyoboye muri uno musitari. Haguruka wa bankuhaguruka. Imana yo mwishuri guhereza umugisha umuyobozi wacu mwiza kandi turamukunda, atuyoboye neza. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Hamwe na timu yose twagendanye turacyara amahoro kandi tuzohuruka amahoro kuko Yesu yemeye kugendana natwe. Imana namwe ibaha umugisha ndabakiriye. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gutabarwa n'Uwiteka. Niryo jambo tuganira muri uyu mugoroba, kandi ndavuga amagambo yose aregeye nzaza namangusha ku ntego n'indangiza subire ngaruke nuko nimba nyuzamwo nka kandi zoza nyuzamwo, ariko ko ndareba iminota yanje bampaye. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Nitwa Ndayishimiye Theophile, umupapa. Nubatse mfite umugore n'abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Taco nshinja Imana. Aho si sawa? Abakwe n'abakazana barahari. Nta kintu na kimwe noshinja Imana, taco. Kuri ico ngiki cyo narakivivuye Yesu yarashushe. Kaba umupastori korera umurimo w'Imana mu itorero ariya Kampala, niho dukorera uyu murimo w'Imana Iriba rya Yakobo. Rero ibyo birarangiye, reka tube tushize ku ruhande. Mwene data arakoze kunyibutsa, arege wibagirwa ugahita utambuka. Twari tuvuze ko tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gutabagwa n'Uwiteka. Nta muntu n'umwe uzi utabagwa atatewe. Haba nubwo byogenda gute gusa ibitero biratandukanye, amajaribu aratandukanye n'ibigaragaza. Mugabo umwe yaravuze umunsi umwe umuntu arasenga, baramutora arasenga ngo arangiza aravuga ngo ma utwirukanya abazimu n'abadayimoni. Umugabo umwe yamahaguruka, baba mukozeho aratonekara, yamavuga ngo ikintu nangaje ngo nanga ko basenga ngo bakavuga ngo abazimu n'abadayimoni ngo bazozavuga rimwe, ngo tibakaza bavuga bombi. Duhereze Imana icyubahiro. Biba ngo ikintu yanga ko basenga ngo bakavuga ngo abazimu n'abadayimoni, ngo se ngo ntibavuga ngo abazimu gusa ngo bareke abadayimoni. Uko nyine hari aho bari batonetse. Buriya amajaribu n'ibigeragezo biratandukanye, kandi zose bigenda bigira amabara atandukanye. Uko ibigeragezo byanje sizo byagapanga, ariko zanga bikunda umuntu wese wemeye Kristo yinjiye mu rugamba n'umutwe n'amaboko n'umubiri wose
kandi buri muntu afite amajari buyiwe. Rero nta muntu n'umwe ushobora kugutabara ngo azogutsindire amasharibu n'ibigeragezo udatabawe n'Uwiteka. Uko aba bantu bose baragerageza kubera yuko utarahanga amaso Imana. Niyo mpamvu biri mu kuguma kwiyongera, ndetse rimwe na rimwe bamwe nagaza mbona nkiri iwacu ari abantu bamwe hagaze hagira ubwoba cyane, noneho bakuba kumuhanuka muva nkaho kamawuzura kayore yose nko mu byumweru bibiri umwana yapfa, bakamavuga ngo iki kibanza cabaye kibi, umwe akamabunga uwundi akabunga, haje kushira ukwezi ukamusanga umuhanda wose wabaye matongo, nguriya musozi ngo wabaye mubi bakagiraga ngo barahunze. Ibigeragezo ntaho wobihungira, n'ahantu hamwe gusa umuntu yobyihisha warangiza ukahabona ubutabazi, ni muri Kristo. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya! Abantu barirutse n'ubu bamwe bari mukuru bakaja gukura inzara ngo ko barashaka ubutabazi, uzobubona. Nashere yarananiwe uhezino uri mukuru ugakubitamo imitifu imwe itabaho, ukaruha ukagerageza ukashiramo ibirungo bikaruha bikarura. Ariko none uko dutegereje gutabagwa Nashere abantu bemeye Imana. Tuzamurira Imana icyubahiro. Okera mfashwe kandi naringize gusintinda. Bwana sifiwe. Kubera umwana, reka mvuga aya magambo. Dawudi abantu bose bagera ibigeragezo bitandukanye, nibyo narivuze, kandi ibyo ngibyo byose nibigeragezo, kandi abantu bose bakeneye ubutabazi kugira ngo bave mu bibazo barimo. Ariko tekereza ibigeragezo ukuntu bitandukanye ngo ntekereze kuri Dawudi. Sanga Dawudi yabaye kaminuza kubera yuko hari ikintu kimwe gusa mvugaho natinzeho ngitekerezaho, ndavuga ngo se naje congeraho no bangitegereje ko Uwiteka ntabara cyangwa noshira mwakaje. Ibindi bintu byose umuntu yobyihanganira, ariko yagwanye urugamba rumwe wanteye ubwo. Nta muntu muri iyi si, amoko yose yo mu isi yino, jewe sindagira umukwe wanje bwite, ariko natekereje Dawudi wagwanye urugamba akagira aduyi, sebukwe akaba aduyi. Kabasaza bari hano bafite abakwe, n'abakwe bari hano bafite basebukwe na banyirabukwe. Amaze ntekereza ukuntu Dawudi umunsi umwe ngo sebukwe yamuteze ambushe ngo arangize aramujyamira, kandi ntiyamujyamira afite imbugita, ngo amujyamira afite ikijabo. Ikijabo ntaho gihisha. Icyo mugikijabo nta muntu worihisha, wohisha imbugita ukayikubita mu nane se niki kijaba igihaho, warangiza ukayikubita hano ukorosa igikoti, wamara ugatega ambushe zenda abantu tubakubona. Ariko ikijabo gikwikiye kiresha gutyo, yamagenda arabeta abetera umukwe wiwe ufite umukobwa ngo arangiza aramujyamira, ngo araza arazenguruka neza kubitinda hasi, ngo amusanga ahantu yarari muzi. Baravuga ati nguyu neza, aramuregera neza, aramubona, abona ko ari nimba ari yambaye ibirato. Ariko Sawuli Imana imwiteho, niyo yomenye uko yomugenza. Yewe usarire ube kutekereza ukuntu uzuja guhura n'umukwe, bamwe n'ubu nyine azaja guhura nawe akamasitara kuzuba kubera ukuntu umukwe agoye. Bamwe tuyaza bahobera neza. Ngo papa we haguruka, dore azamagira we, muraho data we, muraho zamura ibiganza. Kandi kujya suka umutinya ni ukubera kumwubaha.
umuntu tuba umukwe kujya bari gihohotera abari kikizeze. Ariko ntekereza ukuntu Sawuli yafashe ikijabo apanga gahunda ngo arangiza aryamira umukwe, aragenda aragenzura neza abona ko ari kumwe n'abandi, ngo arangiza aragifata ntiyagira impuhwe, arabanza aragitigisa, ngo arangiza arakinyeganyeza, ararekura adafite Imana yo mu ijuru izitabara. Ngo kinyura mu ikote cyangwa gifata igisika ngo Dawudi baranyerera. Bibiri zivuga ngo yamanyerera gatoya abaragiye. Imana imucirize amaze aho ngaho. Siyo natinze ukuntu Dawudi yashite mu rugo asanga sheri sebuko yamuhushije ikijambo. Yeme uko amakuru yose tuza tuyavuga mu ibarabara, ariko iyo ugeze mu rugo warushe cyangwa umuntu yakubwiye nabi cyangwa ibindi bintu byose, uzubwira umugore utitaye ngo arababara cyangwa ngo aragira gute, uzamuporomoka ukamuvuga ngo ukuhabona nahuye n'amajari b'uyu munsi, kandi utitaye n'ikintu cyari cyo cyose. Washikara mugura ngo sheri yewe iriya gatuvuye twari mu gitaramo ariko twahahuriye na muzehe afite umujinya zamura ibiganza yewe duhura na muzehe tuhabona ikoti ko narijanye ari rizima iki ni kijambo muzehe yabushije. ayo yemewe tekereza ayo makuru ukuntu yo kugeraho n'ukuntu wo yakira ati none ga yampushije tiyo muvugaga mwizina iwe yari afite discipline tiyo muvuga mwizina none ndebera kukayi ndebe ku mutima woba nkwika mu nda ucumbe n'agatsima byendana ndebe ko no humeka kandi yanteye adafite impuhwe. Bereze Imana cyubahiro. Hallelujah. Nukuri Uwiteka n'umutabazi wacu, kandi aho Uwiteka arize haba n'ibishaboti bishobora kugufata. Nubwo bagerageza bagatera ntabwo rishobora kugufata Uwiteka kurinze. Yo gutabara se akagira uwundi muntu uhagarara iruhande rwawe agaca hehe. Uko abantu bari mu gutinya, abandi babaye bikange, abandi bakutse imitima, kandi byanga bikunda. Ba Sawuli bariho kandi tibazopfa ngo bashire, kandi bafite ibijabo, kandi biteguye kuregera, baza baregera, bakaregera go papa mu gitondo bagahusha, bagatera gatabazi bagahusha, bagatera abashitsi bagahusha, bagatera abashumba bagahusha, bagatera bafite ibijabo kandi birashyaye. Ariko Uwiteka n'umutabazi wacu. Umva nkubwire, nimba wari ukuza umutima uhumure, umenye yuko Uwiteka ari umutabazi wawe, kandi Uwiteka nagutabara ibintu byose bizoza biguca iruhande. Uko ikibazo abantu bafite nuko batazi ko Uwiteka ari umutabazi wawe. Bari mu kwamagana usa oyo wamubonye uzi kugwana intambara na sobukwe giti apana uvukana na sobukwe giti icyo mu kinyamurenge twita ngo ni giti. Ndavuga ngo dawo uri gitangaza. Noneho umugore nubwo yatetse, nubwo yamuhaye icyayi,
gusa yari ategereje kumva undi mugambi uri inyuma. Dawudi ngo aje gusenga, umugore ategereza ko wacu asengana umujinya, ngo yamavuga ngo nduburira amaso yanje ku Uwiteka, nduburira amaso yanje ku misozi, ngo none gutabagwa kwanje kova, ngo nukuri gutabagwa kwanje ngo kuva ku Uwiteka, ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya! Yawe amaso yawe uri mu kuyuburira, amaso yawe uri mu kuyuburira, amaso yawe uri mu kuyuburira. Oya ngo jewe ngo mfite bamushenge ngo batatu ngo bagiye hanze ngo bamaze ngo kandi ngo babonye ngo ubwende gihugu ngo nababina ngo nabandi ngo abana ba onkere ngo kandi bose ngo bafite amamodoka ngo kandi ngo baza bakora bwaca bakanda kuri WhatsApp gutya, umwe akamagushira muri blacklist akakuburoka, wagira ucyo undi akamakubwira ngo ubunyine mfite ibibazo byinshi wewe wimenye, undi akamavuga ngo nje imodoka yanje yagonze, undi wakandaho ugasanga nimero nyine sinzi uko yabaye, kubera yuko ariwo wari utegereje ubutabazi. Nicyo gihe bamwe bari mu kugwara za trauma, pressure. Umukecuru umwe yaravuze ngo ngo ntiyarazi yuko ngo pressure ngo ari amawazo, ngo yabimenye ngo ageze ngo yagasagira ngo pressure ngo nindi ngwara, wako ngo baramubwiye ngo basanga pressure ngo namawazo. Kubera yuko abantu batari mu kureba Uwiteka ngo bategereze ubutabazi kuri we, bagahanga batamaso, kandi babandi biringiye bakuyeho Imana ikameze ikamishiraho umuhembezo, narangiza ikavuga tuzopapira urebe ba onkere n'abana n'abanyokorome n'abandi n'ababinama, nibamara guheka amaso yawe uzayuburira ku misozi, urebe gutabagwa kuvuye ku Uwiteka, ubone kubona ubutabazi. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yewe reka mvuge, nimba mvuga binga, reka mvuge bitatu. Reka mvuge ku butabazi. Ubutabazi bwa mbere ubugamije gukuraho imigambi ya Satani. Satani ikamitegura pula ikayipanga, yarangiza ikayishiraho, yarangiza ikayitegura. Igitabo cy'Abami ba kabiri bice 6 umurongo 16 ukamanuka ukageza kuri 23. Wa munsi Elisa amaze guhura na Gehazi, ngo Gehazi arasohoka akiva gutya ngisohoka, ngo asohoke hanze ngo aritegereza gutya ngo abona amagare n'amafarashi, ngo abona n'ingabo zibagose, ngo aragaruka arahindukira, ngo abwira Elisa ngo aramubwira ngo ibintu biri hano hanze, ibintu bira dushobora kubona aho tunyura byarangiye. Ngo Elisa arababara, baravuga ngo ariko ndatangaye, yewe nibitaramo tugize iminsi tutaramo na za disketi twavye nibitangaza nibimenyetso uri mu kureba, koraho papa, koraho gatoya. Abadayimoni urebekera Yesu apokesha uriya muvyeyi kubera gusikartasi y'abandi. Muri ibi byose wabonye Gehazi we n'ubu uracyari ubwoba. Haleluya. Turabona oya amavuga ngo atangaye, sinarinzi ko twomarana iminsi ukiri impumyi utarabo. Baramubwira ngo ge igira hino, ngo amukora ku maso, ngo aramubwira ngo subira, ngo arasohoka ngo agere ku byamambiro, ngo yamagaruka. Yewe abanebwe iyo neza baguteye bazi ko bakurangije, warangiza amaso ukayuburira ku Uwiteka, nibo bazatangaza amakuru yo kugirirwa neza n'Imana kandi utabatumye.
gazi ngo arahindukira ngo aravuga ngo se wamana ngo yamaza yaseka ngo aravuga ngo noneho mbonye ibintu bitangaje. Atubonye iki? Ati noneho amagare mbonye n'amafarashi byuzuye umuriro biraha tibariya nibashaka bihorera ntacyo bo bakidutwara. Aravuga ati gica arabonye abonye ubutabazi bw'Uwiteka. Bereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ta migambi nimwe ya Satani ishobora kugira icyo gutwara mu gihe amaso yawe wayahanze Uwiteka ugategereza ko ari ugutabara. Abantu bari mu gukubita bucya ibishashe gusa byagira ngo pa kare umuntu akabacitse intege. Ubutabazi bwa kabiri no ubutabazi Imana igoborera umuntu igihe ageze mu kaga. Iyo umuntu ageze mu kaga cyage cyangire Imana izigobora ubutabazi kandi ikagutabara bene wanyu batakirimo babanyembaraga batagihari itake hayireba uko hari ibindi bintu ari ukundi wobigenza ugapfa kuba gusa amaso yawe wayuburiye ku misozi ukamenya ko nta handi ubutabazi bwawe bushobora kuva ariko Uwiteka. Igitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 10 ugakomeza ukageza kwa 13. Bibiri iravuga ngo Isiraheli wigeze hariya ku nyanja itukura ngo barahindukira bareba inyuma ngo babona amagare n'amafarashi ngo bya Farawo ngo babakurikiye ngo bitegereze imbere ngo babona ngo inyanja ngo barase hirya no hino ngo babona imisozi iterera ngo barahindukira ngo babwira Mose ngo baramubwira ngo se ngo papa bari wowe kiongozi kandi watwijeje ibitangaza kuko Imana ariyo mutabazi wacu. None reba hari hanyuma reba imbere reba nawe ino misozi urebe hirya no hino koma bwira mugenzi wawe ngo se hirya no hino uri mu kwabona iki? Ubaze imbere n'inyuma iho uri mu kuhareba iki? Ngo barahindukira bose ngo baramureba ngo baramubaza ngo se none tubigenze. Bibiri yarambwiye ngo Mose ngo aritaza ko hari abantu nubona akajagari karenje gucya mu rugo hari gihe bisa bicankarana umugore akama guhinduka mu maranye imyaka 20 kandi ntakaza niyo mugafite azi neza yuko amaronko yanyu azava mu nzira tofauti za Yesu akaba umunsi bicankara akamavuga ngo tubona ngo jewe nama nkubwira kuva kera tukiri ruguru mumaze imyaka 20 mu mujyi ngo none ngo kurabona ngo abana ngo bazigawe ngo cangwe ngo bazoge ngo tubona ngo ninzu ukwezi kurashize ngo none ngo tubigenze ute ngo jewe nama mbona ngo narakubwiye ngo tugende ngo dusubirira ngo twisunge bene wacu hanyuma turebe icyo botumarira uraceke none ibintu birakomeye. Abantu benshi bari muri manunguniko y'ubuzima kubera yuko bari mu kwitegereza bakareba hirya no hino bakaburizira abapasteri ko baranungunika abayumbe nayo makuru babamwo ubuzima bwadutaye ku biti abantu tibagihanza Imana amaso kwamaguma gusa ngo urabona ngo ibintu ngo byara nico gituma bamwe bari mu kwiba kandi bakiba mu izina rya Yesu. Mubazi inonti bariyo bari mu kwiba kandi neza kamaregera kubera manunguniko ngo tubona ikibazo cyawe ngo neza icyumweru sinzi ko ngo ahubwo sinzi kugejeje iki gihugu ihari ubu nyine ngo ahubwo ngo sinzi uko Imana bigeye ngo warapfuye kera umuntu akamabanza agahamuka yamara kumuhahamura neza yamuterorize umuntu neza yamara guhamuka atariko agakubita rugo kujya zaruga aza muhanda yaravuze ngo kamani kuimba ninde uriya munishi ngo na shetani anaimba wanakwambia usijivone ngo kama ni kucheza umukunga ngo niwe wa mbere ngo hata kama ni kuhubiri wana shetani anahubiri sana nakwambia wewe usijivone
Imana icyubahiro. Haleluya. Kubera amanunguniko abantu bari mu kwiba mu izina ry'umwami Yesu. Kaba inkoni y'Imana n'ijisho ryayo ihora kuba kiranutse. Umuntu wese uvuga ngo Imana yavuze itavuze ataraniwa. Havumwe umuntu wese uvuga ngo Imana yavuze itavuze ahuye n'akaga mu muriro w'intazi. Kubira ibyuya zitosha, kubyina ibisirimbi icumi hayitoshe, kwambara imisaraba na za kore pastorale n'amashati y'umutuku hayitoshe, hayitoshe, kuyobora abakristo 1000 cyangwa 100 hayitoshe, kugira amafaranga no gutunga amamodoka n'amazu meza hayitoshe. Dukeneye gusa kuko tutegereza ubutabazi bwacu ku Uwiteka. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Mose abwira Imana ngo se tuwumva urusaku. Imana amimubwira ngo reka gutakaza umwanya gusa, subirayo vuba genda. Ati none ndagenda bute? Genda ubabwire ngo baceceke, sinshaka kumva urusaku. Hanyuma nibamara guceceka ubabwire ngo bakomeze bagende, kandi ari wowe uje imbere. Ubu nyine dufite abantu bakiyongoza nibo bagifunga murango, bamara abakristo ngo bari bo baje imbere. Mwe nibari mpamvu igihe cyo gusenga ntabwo boba imbere, igihe cyo gukora ibo ni ba autorite. Ta autorite ibaho mu Mana, tayo muzobona. Wabahamagaye n'uwera, niwe kiongozi mukuru, niwe utuyoboye, kandi arashaka ngo bari bamufatiye mbere, hanyuma abandi bagukurikira. Wewe Musa kiongozi ufatiye mbere. Mpamvu abantu benshi bahabagenda bagwa mu nyobo babuze ba kiongozi, ahagaze mu murongo kuri. Abasore bubu, abasore nabo bagahindukira ngo abasaza bubu ngo batazi .com ngo ibihe tugezemo ngo tabwo ari zo basaza bakamakandagira. Nabonye umwe ngo bigireyo ngo habe niyo ba pastor ngo agahagarara ngo turamuhota. Ego tumpose no yewe no rara hano ku makaro, karara ku isima, warangiza ukampota. Ariko singufu n'ukuri simbize. Duhereze Imana icyubahiro. Kubera yuko abantu batagitinya Imana, batinyutse gukora ibintu byose mu izina ryabo, barangiza bakabeshera ukuri. Umuntu agahagarara taruhagira isoni akavuga ko Imana yavuze. Abandi bakivuga amazina, abandi bakivuga amafaranga, abandi bakivuga abana, abandi bakivuga abagore. Iri wacu haba abagabo baza bivuga, akamavuga ngo nitwa runaka, umugore wanje ni runaka, ngo nahaguruka ngo nguri Imana yangiriye neza, undi mwamona ko avyirusha. Aho nimba za by'ububure butanu yoreka kuvyibuha gute? Nuko hari uzi ubuheza hose, ahubwo yo baruvuze ngo azajya kamwe utundi dutanuka duhereza imfuvyi cyangwa ukaduhereza abandi bashonje. Ibyo bituma rike kuba afite 100 uwanje afite 50 cyangwa 20 ntacyo bintwaye, nta nicyo binyubakaho. Icyo dukeneye ni maturite mu buryo bwo kumva Imana, hanyuma tukamenya ko ubutabazi bwacu nta handi buva, icyubahiro cyacu nta handi kiva, autorite yacu nta handi iva. Umuntu wese yishakira mu mafaranga no gukomera ntayo uzoba. Ngo jewe ngo kuva ngo kera ngo i Burundi ngo nari umuyumbe ngo twagaza dusirimbana ngo nabarunaka ngo bari abasaza ngo nibo promotion yacu. Mwijuru nta promotion, mwijuru ta kategori
ntaza kore pastorale zizobaye aruzinjira nishati y'umutuku ubu bamwe ngo byabaye demode ngo urabona ngo ibintu byose ngo byabaye numvishe umwe ngo baravuze ngo yaravuze ngo ibintu byose ngabonye byarabaye demode ngo none ngo bazomusengere ngo kubukerubi ngo kubera yuko ngo ayandi maranka yose yabaye poto uzinjira mu ijuru winjire ngo wagaze usirimba ibisirimba bitanu ngo ugasubizamo ngo hanyuma ngo ugatarama ngo kuva kuwa mbere ngo ukageza ngo ku cyumweru abandi bari mu guti ngo ibihohotere yarangiza ngo je ngo nahisemo ngo gukorera Imana abana bakicwa n'inzara ahagenda gusa ngo ari mu gitaramo abana bawe wabyaye bakicwa n'inzara. Faites attention. Aya makuru habari ziwafikie. Tueleze Imana icyubahiro. Haleluya! Ayo makuru uwo yababwiye yarababeshe. Washatse umwana w'abandi urabya abana batatu unatupa kule none wewe ngo ndumukozi w'Imana ngo nzana amatarama ngo East Africa wewe wahawe igitasi cyari cya East Africa cyo gutarama tutaye bwaca abashumba bagowe ngo mushungu urabona ngo jewe ngo nagize ibibazo ngo mu rugo wamara kugerayo umugore akamakubwira ati tubone uyu mugabo ni responsable mubazi gihe aheruka guhahana kayunga ya 25 yamarashika hano ngo titi ngo kera ngo akubise rugo buriya ngo numuyumbe wa Yesu Perez hari ibintu tutagomba kureba. Hari Imana ifite ubutabazi ku muntu ku giti cye kandi itafite ikindi kintu yishingikirijeho. Yarebye yuko gusa amaso yawe wayubuye ukayahanga Uwiteka. Abandi bagende mu kigari cyo kwigana isi bayandavuje bayitobye ngo kubera ko abandi bazagira ubutumwa ngo ni kwagira uragira ko ninde ababwiye kumuhamagara uzuze. Muza musoma amateka ya Pawulo mukumva aravukana na Yohana muza mubona bisa bagazabyina kimwe aho Yohana ari kukagwa ka Fatimo aho Pawulo nawe bamuhambiriye amaguru n'amaboko muza mwumva bisase ngo East Africa ngo dusigaye tubyina gutyo ibihohoteye. Umwuka w'Imana iyo yaje agatibuka akakugeramo habe niyo wobyina gutyo abantu bose abagwayi bazamahaguruka ibimuga bikagenda ngo twebwe ngo tugire uko twatuze. We hano si mu kibuga cy'umupira twiga gutwara amamodoka nta perimi dutegereje. Hari perimi dukorera hano. Muririmbyi yaravuze ngo kama roho wa Bwana kishuka nitayimba kama Dawidi. Buriya Dawidi yaririmbye adategereje sifa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yaravyinnye ngo umwenda uraturuka ngo umugore aramuseka. Ta makuru yarasi ta kwigana taco yazareba. Iwo gusa yari yerekeje iriya gusa kuwiteka bagakubita ngo gusaka amabyina atitaye taco yari ko areba yari ko areba gusa Uwiteka gusa amaso yiwe ari haya arakubita zamuri biganza. Hallelujah. Mureke mbabwire nimba
ubutabazi bwawe utabutegereje kuwiteka, muri bene wanyu ntabwo uzobona. Imana ko abantu bose barangarije kugenda hanze muri za Amerika n'ahandi ni heza, tuzoshake dushaka ifaranga. Ariko se muzamubwira ngo abafite ifaranga zose bafite Yesu. Yesu arahenze kuruta ibintu byose bihenze byo mu isi. Yesu kumutunga birahenze kuruta abantu batunze ifaranga zose zo mu isi. Gutunga Yesu birahenze kuruta kugira abana 10 barangije za kaminuza bose bakora. Gutunga Yesu birahenze, birahenze, birahenze. Dawudi yaravuze ngo kuba mu barazani z'inzu y'Imana ngo birandutira kuba mu nzu y'ibwami, ngo nkicara ku ntebe hanyuma nkayobora ngategeka ngo nkamara imyaka 1000. Igitaramo cy'umunsi umwe ngo kiramurutira kuba ku ngoma imyaka 1000. Igitaramo. None mwebwe muri mu gutarama icyumweru cyose. Angalia matendo sasa. Bure. Sufuri. Ninde muntu wotarama igitaramo icyumweru cyose. Twe twagaza twinjira ihuduma mu maombe babe batararuha pi. Tasente amaombe gusa tukegamira ku birago. Imbaraga sazazi dutondagira. Ukazugira ucyo ugafata urushigwa imbaraga sa. Ariko tukuzuzwa. Yesu akavuga. Ariko yemewe. Ariko wewe warisize ngo uruhe wari gikarura ruhu bizobe. None bari mukukubwira ngo vuga ruga ukamuvuga ruga y'ikirambo. Ari ruga simwe zino ngo za East Africa ngo baza basoma mu ishuri ngo za sharabaraba. Iri wacu habishuri ngo baza bazigiramo. Sharabaraba. Iri wacu habishuri ryazo. Waruga. Uyu ni profe waruga arinji. Muzoje kwigirayo namwe mwumve. Muzojayo. None ko abantu bari mu gukubita ruga tugakarakara ngo turatora mu ijambo pi. Ngo beya ngo zamuka ngo manuka ngo ya ngo shiramo ibirungo yewe we ta sauce tomate ba muri sente. Tayo ibirungo biri muri wawe. Biri muri wawe. Muri wawe niho byafiriye. Biri muri wawe niho byafiriye. Ari gikoni kiba hariya. Abashaka ibirungo muzoje wanyu. Oye ngo ko barakubita ngo bagakubita we. Twe twagaza twuzuzwa mu mahombe tukuzuzwa. Bakubita igisirimba gusa kinani umukungu bukamutumuka ibyatsi bikavanga n'ibirago tumenye ikirago tumenye ibyatsi tukabyina izambwira abandi twe twagaza tuzina na bote ikaru igacika bote none ubu nyine umuntu ari mu kwambara ikirato kidafite isogesi yamara kamacambura ngo bamenye yuko ngo basigaye babyina ngo batambaye ibirato ibihohotere gusa bidafite umwuka we. Kama roho wa Bwana kishuka nitaimba kama Dawidi. Kama roho wa Bwana kishuka nitaimba kama Dawidi. Nitacheza kama Dawidi. Ndio simande chawahiro. Hallelujah. That's all. Bavandi bakozi b'Imana bari hano. Banyamasengesho bari hano. Zambwira abashumba abagenzi bacu. Kambwira n'abakozi b'Imana abanyamasengesho. Kubera yuko nanje mbarirwa muri icyo tsinda. Kababwira ngo shewe sinohagarara ku gatuti ngo mbwire umuyumbe cyangwa ngo tekereze ngo ndavuga ngo abantu ngo bari mu gutinya kuvuga ngo bari mu kuvuga ngo amagambo menshi ngo bagatinya ko bazobatuka. Ikinyoma cyambaye gusa bongo mutupu. Umuntu w'umukozi w'Imana wasizwe agatinya gucaha ikibi mu itorero ngo kubera yuko basha kumuvuga. Uwo muzomenye ko aketse. Muzomenye ko aketse.
baheruka igitaramo ihuduma korali zayinjira pi y'abanyamasengesho y'abamama huru abapapa pi ihuduma serire wa kamaza gusa kwenye kiti cha heshima yarangiza bari uwo yo guca hase akazoshobora gute nicyo gituma umuntu ahagarara hana kadekora antu bakazama kubita imitwe mu maguru ahora yaranditse agira nimba Tito Timoteo uzohugure kandi uzacaye teshe magambo y'amanjwe atakazaho ngo kana hano imbere yabera mu materaniro yabera abantu ngo batahe bakanyaraje imitsi yaretse abantu bari mu gutuka abandi inde wontuka akahera agashingira kuki beya agatangira gute agahera he agashingira kuki kubera yuko yabonye fumbatanye n'umwana w'umukobwa mu muhanda kubera yuko yasanze nicaranye n'abanywi bizoga mu kabari nambona azonshire kuri mutanda ngiye gusenga umbabarire arengeje iminota naomba Mungu babyeyi bari hano iki nico gihe aba ta muntu numwe ba Daniel bari impunzi kubarusha ibo nti bari impunzi kizi kuko umwigenga ibo bari barabafashe mateko ngo barangize banga guhemukira Imana banga kwiyanduza kugeza bamenyekanishije Imana yabo ariko wowe uri mu kubunga n'amasafuriya n'amasahani ukayahurukana muri Kenya wasa gutyo washika bakama kugurira imatora Dodoma igera utarabona kuvuvutse ukazukanda ku mato ibintu byose byabaye umweru nta kintu na kimwe kirabura kikibaho hasi n'umweru ibibambaza umweru ay ma televiziyo abakecuru basigaye bazi za remote bazi ibintu byose barabizi ariko kumubwira ngo azinjire ihuduma kumubwira ngo azotarame yicare muri sarabe nkuhudumiya abwira Imana ngo Mana we urengera abana banje ibi bihe tugezemo biragoye abasuka amasengesho nukumara gukubita firiti ngo nje ka firiti niko ndi mu gushaka akama yayura kabiri akabaragiye mugabanye imiceri usubire mu gitara ukacura umwe baramusukije yicaye mu ntebe oya mavuga ngo se badaye mwe nguko murajana handi hehe uharutanga ati nimunyerekere nisizire na ati ari matori rutanga mu ntebe natwe tutari umukamazi kera turibagiwe twe tutari umukamazi abana babaye samayibobo hano bamwe bihinduye indaya abandi barimo kwifotora bambaye ubusa bakanikisi abandi bafashe urumungi hano basasa abandi ko bararisha ibyatsi babimaze tutararoha tugira imyaka ingahe Imana ifite izo tubaza nubwo bimeze gutyo nimwongere kandi mubura amaso yanyu muyahange ku misozi utabagwa kwa tahandi kuzova kuwiteka Imana yaremye ijuru n'isi naomba Mungu Mana mu izina ry'umwami Yesu Kristo w'i Nazareti nongeye kandi guca bugufi imbere yawe Mana Muririmbyi yaravuze ngo sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa anipa yote yanifahayo mu izina rya Yesu Kristo umwami w'i Nazareti uturengere muri ibi bihe bya nyuma turimo bigoye bihe biruhije ibihe mwami binanije isi ya none Muririmbyi yaravuze ngo isi ya none ikeneye amasengesho yabera wera Mana y'Isiraheli rengera itorero ryawe Mana rengera abakozi bawe rengera abanyamasengesho rengera abamama n'abapapa rengera abana bacu rengera imiryango yacu Mana muri iki gihe cya nyuma mu izina ry'umwami Yesu Kristo uri Mana yo kwizegwa
bwacu ku misozi, kandi ubutabazi bwacu bwava. Ubutabazi bwacu tubutegereje ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Dawudi aravuga ngo tuzemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda tizihunikira tizisinzira. Utubereye amaso no mu gihe cy'akaga, witeguye kudutabara no kutugirira neza. Rengera umurimo wawe Mana muri iki gihe. Nyagasani Mana, uzatwibukire kuri aya magambo, uzagira icyo ukora hagati mu mitima y'abakubaha. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kuko uri Imana igira neza. Hashimwe izina ry'Uwiteka Imana yacu, uwadutsindiye imbaraga z'urupfu na kuzimu. Uwo niwe mahoro yacu iteka, tuzahora tukurata. Mu izina ry'Umwami Yesu dusenze twizeye, amen. Nakira ijambo ry'Imana.